E ngā iwi o te motu nau mai, tau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake kua whakatangatanga hia e te kāwanatanga tāna here tangihanga te kau tāngata, kia rima te kau i te taumata tuarua. Ka whai tēnei panonitanga i tētahi hui me ngā minita Māori, ngā rangatira āiwi anō hoki, i matapaki hia ai te matatika o ngā here. Mō te roa ngāke kia tahuri mata o rā, tuki tā tātou karere kia Kereama Rights. Kereama i pēhea tā rātou whakatutuki i te whakatau nei. Wikitoria no te ata nei ka hikaia tētahi ahi pūkauri nā runga i te auea te tini te whakahea te mano ki wēnei tikanga i whakarite ai e te kāwanatanga. Ko ia i hui ai te pirimia ki etahi rangatira hāhi i hui a David Clark te minita haura ki etahi o ngā kai whakatika tūpāpaku. A ko Calvin Davis te minita o te arawhiti rāua ko Penny Henare te minita haura tuarua e rā i hui ki etahi o ngā rangatira o ngā iwi Māori o te motu nā runga i te whāwhai ki te tinei i te rā ahi. No te ahi nei, te kāwanatanga ka whakarongo ki we rā au e. From tomorrow, funeral directors can submit a form that registers for an exemption to allow up to 50 people to attend a funeral. As long as the Ministry of Health is satisfied, and they'll be satisfied by way of it being a funeral director who's suitably qualified that applies, that director has filled out the form which indicates a range of public health measures can consistently be met, such as physical distancing, hand hygiene, and having no food or drink congregations. And it will mean, of course, in the first instance, that we will trust whānau and those who are grieving to take the right steps to keep their loved ones safe. And with the support of public health experts where required, we'll make sure that Māori are supported through the process. The protocol on the marae for the tangihanga will be obviously with the iwi, and they will be required to abide by the guidance, which includes the groups of 50 and the very clear public health measures in place. They have been doing this already under Alert Level 3 with groups of 10, so it is just increasing the number. For the actual funeral, they will be working with the funeral director, but we would expect, and the feedback I got from the iwi leaders when I joined their meeting by Zoom with them earlier today was that the marae committees are very conscious of the need to maintain the protocols and keep people safe as part of the marae-based, part of the tangihanga. Wikitoria, aha koa wēnei panonitanga ara e tahi iwi kei te whakau i wārātau ake tikanga tangihanga. No te ata nei ka whakawātea hia e te whānau āpanui ngā wāhi tiro pātū watawata i tōna rohe. Engari ka whakau i wana ake take tikanga tangihanga i te rānei. Ko tū te ringa matau kua ea te kaupapa, a kua turakina ngā aukati a te whānau āpanui. I whakaingi a mātou nā te mea ki runga i o mātou whakaro kei te pai haere ngā āhuatanga o te ao. Kei te pai haere te āhuatanga o te mate urutā, ki runga i a mātou marae, mōhio katoa mātou me pēhia te manaki tangata. I ranga kōrora te kōtia rikirangi, ki mi hia e te iwi i te tikanga kia pai ai te noho i te ao nei, ko te whānau apanui i tēnei, e ki mi hia i ona tikanga kia pai ai te noho i tōna ao, i runga i tōna mana motu hake. Hei tohu anō i tērā mana motuhake, ko whakairotia e te iwi āna ake tikanga tangihanga o te taumata tuarua. Ma te whanau apunu e kōroro i tō ona tikanga i roto i tōna iwi, i runga i ona marae. Eki ma te kāwanatanga mātou e tohu. O ngā hapu te kau mā rua o te iwi, i warātau kua whakai kia whakatuwherahia te marae. Ko whakaitia, kia puare o mātou marae, ki ngā tangihanga, mo te rā nehu noe. Ka karanga hia, ka whai kōrero hia, ka waieta hia, ka karakia hia, ka tahi, ka haria ki te urupa. E ai ki ngā tikanga tangihanga funeral hoki a te krauna, e whakaetia ana kia whakahokia te tūpāpaku ki te marae ki te kāinga rānei, kia toru rā te roa o te pupuri i te tūpāpaku, engari kia herea te rahi o ngā rōpū ki te rima te kau tāngata. Kare mātou mo te whakarongo ki ngā hihiatanga, ki ngā kōrero, ki ngā ture hamuti nei, a te kāwanatanga, ko whakaritea i pōneki, tō rātau hamuti.
E poko tifa tēnā mai. Nō reira kare mate mo te whakaronga, kare mate mo te aro. E whakaaetia ana e te whānau āpanui, ki eke ki te kotahi i rau tāngata, he oe he tikanga haumaru anō hoki ā rātau. Kare hariru, kare hongi, kare he moe i te pō, kare hakari. Nō reira ko whakaritea mātou i ngā tikanga e ai kia mātou. Hei tā Lewis Rāpihana, me makau ni hera mo te whānau āpanui, he mea mahi ngātahi anō hoki ki ngā pirihimana o te rohe. Ka whakaingia ai e rātau, o tō mātou rohe, ki ngā whakatau o ngā hapu. Mama no te pirihimana te haere mai i tō mātou taha, ki te tangi atu, ki te tūpāpaku e no mai rā i runga i rua tātou marae. O te ake kaore anō te uru tā kia pā ki tēnei rohe, engari e mātou ana āpanui, kaore anō te whenua nei kia puta i te wao. Wikitoria, e hara i te mea e whakaaetia ana e tautoko hia ana wēnei panonitanga e ngā iwi Māori puta noa, rā etahi kaore i te hiahia kia heke ki te taumata ohiti tuarua, rā anō etahi kaore i te whakatuwhera i o rātau marae i tēnei wānei. Ko Kingi Tuheitia pōtatau te wherowhero tētahi, ko tuku karere atu ki ngā marae ono te kaumātoru o Waikato Tainui, kia katia tonu tia ngā tatau o rātau marae, taira wātu ki te otinga o tā rātau ake arotake hei tēnei pipiri. Wikitoria. Kere ama rights ka pai wēnā whakamaramatanga au tēnā koe. E tā nā hone harawira i ngā mema pāremata Māori. E kore nō rātau i wero i te pire hauora tūmata whānui hou, e whakatere ana ki pāremata. Mā te pire e āhei ai ngā pirihimana te uru tomo atu i ngā kāinga kāre he pepa whakae. Ina nahi nei mana tā ngā pirihimana urutomo poka noa atu i ngā marae, he oi i te rangi nei tango hia i te kupu marae, he kaha no te whakahea ngai Māori. He oi hei tā harawira, kāre e mātua i tēnā. Nā kei a rukuwai tipene Alan te whānui tanga atu o tēnei take, rukuwai he peheanga whakaaro ki te pire nei. Wikitoria te motu whānui, i te ata nei ki te i te rikarika i te wheka o te iwi ki te pire i timata ngā whakahautanga i te takiwā o te kotahi krāka i tu atu te premia te ki atu e uana ki e rā whakahautanga. Ana i te ahi tonu nei i tu atu e tahi anō minita te ki atu, te kōrerohia e tahi anō panonitanga ki te rā pire me te ki atu o e tahi o ngā mema Māori o te Pāti Reipa e whakarongo tonu ana rātou ki ngā wākea a te iwi Māori kia hāngai tonu tēnei o ngā pire ki e rā wawata ara kia tutuki pai te whainga nui o te motu whānui. Nā rere, ki te ana tātou he roa te takahia o tēnei pire ki tāna tatunga. E rangi mo te hunga pēnā i a hone harawira, e tonu ana rātou ki tā rātou whakapai mai te timatanga. Hei tā ngā kai ārahi Māori he takahi tikanga tēnei. He te kāwanatanga e ako ana, kai he te mana, mō te marae, mō te urupā, o ngā wāhi katoa no te iwi Māori no ngā whānanga hapu te mana. He mārama no iho tēnā, he ha te take e kuare ana te kāwanatanga. Waiho mā te marae, e wakatakoto i ona ture. Hei tā te kai ārahi tuaru o te Pāti Reipa, hei tā Calvin Davis, nā te whakaingoatanga o te marae i te pire i kaha ake ai te tiaki. Māoridom has to be careful what they wish for. That's the problem, because what this now does is it reduces the protections that were being afforded to marae. And I want to be clear that our intention was to give marae the best protection that we possibly could. Me he mea ka tango ake mātou i te CEDM Act, me he mea ka tango ake mātou i te ture hauora, ka pēhea nei tātou e tiaki nei a tātou. Koina te tikanga o tēnei pire. E rangi horeka hone harawira i te whakae. Ka tae a tauiwi, te haere kotahi nau te haere kia haurangi haere, engari mō ngai Māori, te hoki mai ki tōku marae mo te tangihanga. Ko te kaunoiho, ara tērā i te tiaki. He takahi tērā. Hakua ko tango atu i te kupu marae i te wahanga tuarua ira toru, he mana tonu tō ngā āpiha ki te tomo ki ngā marae i te tikanga i kōrerohia i te wahanga rua te kau ira tahi. E ai ki enei kai ārahi he nui ake te kawatau mō ngā mema Māori o te Pāti Reipa. Ka hore tēnei te kōrero i tukuna atu e ngā whānau e ngā hapu e ngā iwi kāwanatanga. Kua kōrero atu kia Calvin, kia Penny, me wera atu, engari, ka hore i rongo, koe nei te āhuatanga. Reira Calvin, koutou mā, whai poro, kia tū ki te taha o tōiwi,
te waka kohori tia I tēnei o ngā ture. E whangana te kāwanatanga kia kapi ai tēnei piri a te wainganui pōi mue te ekenga ki te taumata tuarua. Ruku Waitipine Alan, te Ao Māori. Nōna nahi noa nei, rewa ai te pire hauora hou ki Pāremata. A kua eke ki tōna pānuitanga tuatorutanga. Nā kei te whanganui a tarata tātou karere take tōranga pua te maheme, e te mahehara ngā kōrero o te wā nei mō te take nei. Aira e wikitoria, kua pāhi te pire nei tana pānuitanga tuatoru. Heoi, kua pāhi nei, he aiki ngā kōrero, kua pāhi nei te pire nei, narunga I te kore aro atu ki ngā kōrero I tukuna e te Ao Māori mo tēnei pire. Ara, ngā kōrero I tukuna e ngā mātanga hauora Māori me ngā mātanga ture Māori anō hoki. I roto I tētahi whakapuakanga te Premier Jacinda Ardern ki te ao pāpāho I te rānei I mea mai ia, ko ngā tangihanga me ngā mārena ko ngā huihuinga nui e ahea I tēnei mate uruta te horapa haere. Heoi e hoama, he maha ngā panonitanga ki tēnei o ngā pire no te ata tonu nei, ara I whakatau ai ko te kāwanatanga kia tangohia I te kupu marae, I te pire, atu I tērā, ko te rua tau I riro ko te mana ki ngā prihimana ki te whakauruhi I tētahi kāinga, I tēnei rangi tonu I whakatau ai kua panoni tērā rua tau ki te toru marama I nai nei. Heoi anō e hoama ko te kōrero nui I puta mai I te rānei, ko te kōrero a te minita I ngā take hauora David Clark, ko tāna ki te ao pāpāho I te rānei, kua piki ake te toko maha, ka tāia te haere atu ki tētahi tangihanga mai te kau tāngata ki te rima te kau, mō ngā whānau puta noa I te motu, ngā whānau iti nei puta noa I te motu, tērā pēr kāre heaha tēnei take ki a rātou. Heoi, mō ngā whānau nui pēnei ki tāku, ka nano ke tonu ki ngā whakataunga o tēnei pire. E tupu ana ngā kōrero taunu a ngai Māori I te pire oranga whānui. Mea te kaua me te tikanga e āngai ana ki te ora. Engari, kei te oe nei mai te kāwanatanga, ko rātou ki ngā kai pupuri I te mōiotanga mo te ora. Kei te mōrika ALFRED Ngaro o Nahinara I te tere o te kāwanatanga ki te whakature I te pire nei. They were asked for advice. They gave them an explicit plan and described the things that they would change in tikanga and kaua, for instance, in particular. They had accommodated for those things. E tau toko ana te kaiarihi takirua o Aotearoa tuatahi a Shane Jones I te pire, ko tāna e here ai te Māori ki ngā taha katoa o te take nei. The thing that does bother me is once we have a tangi event in an isolated place like north of Kaitaia, people will have travelled a long way. Majority of the tribe probably live in Auckland, and policing such a small group of people, I'd be very, very worried that our Māori policemen are placed in a possible situation. Māori have come to the table, they've put forward their concerns, but also proactively they put in the things that are positive to change the bill. They've not been considered at all. E ahi ana te taha whakauruhi o te pire, kia whai mana ki ngā prihimana, te uru atu ki roto I ngā kāinga, ka rekau he wārena, ko tā ngaro anō, he takahi tēnei te mana o te tiriti o Waitangi. The first statement of concern that was raised is that nowhere in the bill is there a reference to the Treaty of Waitangi. Ka puta te pepa tohu tāpiri a te kāwanatanga I te atanei, me ona panoni I te pire, arā, he tango I te kupu marae I ngā tuhinga. You and I know SOPs are only put in place when you have to change something because you either got it wrong or people have lobbied you to change it because they haven't liked what is in there. I mua I te urunga o ka urunga o tawa kupu marae, ana e ture tērā mo te katoa. Engari te wā ka āpiti atu tētei kupu anake e āngai ana ki te aurea Māori, e kaikiri. Te mehemi, te ao Māori.